Ngicela ukuthatha leli thuba ukubingelela mzalwane wami ekhaya noma ngokuphi lapho ukhona khona egameni lenkosi. Ngicela kucale futhi ngibonge ku senior pastor wethu lapha ekhaya Pastor R Dlamini lo ngumholi wethu nalochubeka njalo kusondla ngelivi lakhe nalo sihola in wisdom ngekuhlakanipha lokwendlulele. Siyabonga kakhulu Nkosi naleli thuba losipha lona lokuthi kungaba khona umuntu la ngakusho. Siyabonga nawe mlaleli ekhaya mzalwane ukuthi usiphe lithuba uvule mabona kutse wakho noma YouTube wakho noma ngikuphi ke la uvule khona kuze kuthi ulalele noma ngiWhatsApp live lenkosi. Siyabonga kakhulu bowungakhetha mhlawumbe ukuthi uvule labanye but siyabonga ukuthi uvule kwalapha ekhaya ulalele khona nangabe ungumuntu losivakashele noma uthanzile kuvula luhlelo lwethu. Siyathokoza kakhulu lokuthi usivumele sihlephole live likaNkulunkulu usilalele. Gafishane ngicela ukuthi namuhla sibuke live likaNkulunkulu sitawufunza encwadzini ya Johane sahluko sesibili. Sitawucala kufunza evesini lekucala sichubeke size sifike evesini laka 11 lelishumi nakunye. Ngitawukhulumela kwesihloko lesithi kutihlela kuze kube nengucuko empilweni yakho. Kutihlela kuze kube nengucuko empilweni yakho. Kusaqala umnyaka wa 2021 sise vikini lesibili kusaqala umnyaka kuba tikhathi lapho khona abantu bahlela babuka ukuthi batawendani kulomnyaka. Labanye babe nemigomo thite labayimisa ukuthi ngifisa ukuthi uthi umnyaka uphela ngibe ngende lokwa nalokwa. Kodwa kuphumelela kwemgomo wakho noma kwekutihlela kwakho kuya ngekuthi wena utihlele kanjani kuze kwekuthi lokho lokuhlelile kube ngilokuphumelelako nako futhi. Ngicela kufunza eBhayibhelini leSiswati encwadzini ya Johane sahluko sesibili kusukela kuverse 1 kuya kuverse lelishumi nakunye. Kwathi ngelilanga lesithathu kwaba nemshado eKhana laseGalile. Unina waJesu abekhona naye. Kulowo mshado Jesu abemenywe kanye nabafunzi bakhe. Kwathi kube linathwe liphele liwayini unina waJesu weta kuye wathi sebade liwayini. Jesu wathi kuye make ungena ngani emsebentini wami sikhathi sami sisengakefiki. Unina wathi etingcekwini nibokwenta konke latanitshela kona. Bekunetimbita tematshe letatisithupha khona lapho tihlelenjiswe kahle ngelisiko lekugeza kwemaJuda. Leyo naleyo mbita beyingagcwatshiswa ngemalitha labengacishe abelikhulu. Jesu wathi kuletingceko gcwalisani letimbita ngemanti. Batigcwalisa tatsinswi. Wase uthi kuto khanini niyovisa lona lophethe lomshado. Bammixela ke wawanambisisisa lamanti labisagucuke abaliwayini. Abengadi nongo ukuthi lelo wayini nzini laliphumephi. Kodwa letisebenti tona betati. Ngakho ke wase ubita umkhwenyana. Wefike wathi kuye wonke umuntu ucala ngekukhipha liwayini lelimnanzi kucala. Bese ke kuthi nasebanathe kakhulu benela kube ngukhona akhipha lelingemnanzi kunela kucala. Kodwa wena usuka ubeka lelimnanzi kuze kube ngunyalo.
Ngicela sibuke kafishane lamavesi lawa ngitakwehla nawo nje ngalinye. Ngicela kungenisa lenshumayelo noma lokukhulumisana kwethu ngekuthi ngithi umbhali wencwadi yaJohane esahlukweni sekucala ucala usivetela Jesu ukuthi Jesu ungubani. Encwadini yekucala nawufunza livesi lekucala uyakhanza ukuthi uthi Johane ekuqaleni kungakadalwa lutho abevele akhona livi abe kuNkulunkulu, livi abe nguNkulunkulu, yena lowo labe khona ngcanti abe naNkulunkulu, konke kwadalwa ngaye, ngaphandle kwakhe kude lokwadalwa kuko konke lokudaliwe. Achubeke umbhali waJohane avete Johane umbhaphatisi njengomuntu lo wangenisa Jesu wamethula ukuthi ungubani Jesu. LiBhayibheli lithi ngalelinye ilanga Jesu asambhaphatisile, ngelanga lelandzelako Johane unebafunzi bakhe, lo munye wamfunzi bakhe bekungu-Andreya. So uyakhuluma ke kulabafunzi bakhe uthi bukani liwundlu laNkulunkulu lelisusa tono delive. Uyayiva ke indzaba Andreya, so uyesuka ulandzela Jesu, so uyahamba uyawubita na Petro. Nakafika ke Petro Jesu uyametha uthi wena utaba ngKefasi. Bayalandzela ke nalabanye bafunzi Jesu uyabakhetha soze uba nebafunzi Jesu. Selithi ke liBhayibheli la sesifunze khona kwathi ngelanga lesithathu bayammema ke Jesu emshadweni lobakade ukhona usekhana. Angeke ke ngene ekujuleni kwekuthi ikhana ingakuphi, kodwa singangena emamephini kumbalave kokuthi ingakuphi naseGalile naseNazaretha singabekiselana, kodwa nje ngifisa singangeni kuloko sinake nje kwekuthi njengokusho kwemibhalo kwekuthi bekunemshado ekhana laseGalile, Jesu Kristu abemenyiwe kanye namake wakhe abemenyiwe. Evesini lesibili kulowo mshado Jesu abemenywe nebafunzi bakhe. Ngiyakuthanza lokuthi Jesu abemenyiwe. Lokusho ukuthi Jesu akamane watiyela nje lemshadweni, kodwa waya ngoba amenyiwe. Lokusho ukuthi nangabe uyafuna ukuthi Jesu abe khona endaweni thite noma empilweni yakho, kumele ukuthi Jesu Kristu ummeme, umconze uthi Jesu ngiyakumema ukuthi ube khona empilweni yami, ngiyakumema ukuthi ube khona ekuphileni kwami. Angeke nje kutendakalele ukuthi njengoba mina ngakhula batali bami balungile baya esontweni therefore nami sengidawuba naye Jesu. Kubita ukuthi wena ummeme Jesu ngekwakho. Lapha ke kusemshadweni liBhayibheli alisitsheli ukuthi bobani lababe babashadza, kodwa siyatshelwa ukuthi make wa Jesu wamenywa kanye na Jesu wamenywa nebafunzi bakhe. Indzaba ke icala kuvela la sesimangala khona ukuthi khawo kanti kwenzakalani. Evesini lesithathu liBhayibheli selithi kwathi kube linathwe liphele liwayini, unina wa Jesu weta kuye wathi sebade liwayini. Inkinga ke seyavela ukuthi hawo kulomshado lebekade uchubeka kahle, kunento lejabulisa abantu bajabulile banethethekile, liwayini lebese liyaphela. Ngalokumangalisako unina wa Jesu la abemkhulisile Jesu lobo ngacabanga ukuthi uma kubita kwekuthi abe ngilongati ngcono ngekuthi liwayini lakhiwa kanjani, bongacabanga ukuthi abe ngati ngcono yena ukuthi uma sekuphele liwayini kufuneka kwendekeni. Kodwa wabona Maria ukuthi hayi ayisengangami le, kodwa seyehlukile kunasemihleni. Waba ngumuntu lokhona kokubona ukuthi uma tintfo setinje tiswela bani. Wagijima ke waya kuJesu wafike wathi liwayini seliphelile. Ngifuna ukuthi bazalwane kuthatha sifundo thite la sifunze khona empilweni kuyendeka tintfo tingahambi kahle,
liwayini lakho lempilo likuphelele, injabulo thite empilweni yakho ikuphelele, hayi ngoba uneliwayini mhlambe lelithengwa esitolo yini, kodwa ngoba unenjabulo yakho, tintfo takho tikhambela kahle, kodwa khambe kufika isikhathi lapho khona tingasahambi kahle, injabulo lebekade utigabatisa ngayo iphele, lokho lebekade ukwethembile kuphele, lokho lebekade uthi mhlawumbe uyakuhlanganisa kungete kwahlangana, utive kungazuthi uhamba lula, ungasinga uhamba umhlaba uyakuhleka ngoba liwayini lakho selikuphelele. Indzaba ke basekuthenini ke uma tintfo tingasahambi kahle wena ubalekela kubani? Maria uyagijima uya kuJesu ufike uthi liwayini seliphelile. Angeke ngingeneke kule mphendvulo yakhe Jesu lakayisho lapho khona athi make ungena njani wena emsebentini wami sikhathi singakefiki. Kodwa ngiyathanda nje lokuthi Jesu asakushito lokho na Maria asakuvile lokho, kodwa Maria wabe suyagijima soya etingcekwini lebekade kungito lebekade tikhonta noma tiseva abantu kuloyo mshado. Uma aya kuto letingceko ufike uthi kito nobe ngabe yini lakayishoko niboyenta. Ngiyayithanda lendlela lakasho ngayo Maria ngoba akayi njengemuntu lose anelikhambi noma lose ati ukuthi uma tintfo tikanje kumele ukuthi kwendiweni, kodwa uyati ukuthi ngoba sengikhulume na Jesu lokho latakwenda latakusho nobe ngabe kuyini, as long as yingci nje laba nabatakwenda kutaba likhambi kulenkinga lesayikhona. Ngifuna ukuthi bazalwane mlalele ekhaya kubitha kokuthi wathi ukuthi uma tintfo tingahambi kahle, uma tintfo tingakulungeli, uma tintfo tikuphelela thite lithemba lakho lobonalo likuphelela, wati noma yati ukuthi wena ubalekela kuphi. Ngicela kwethula Jesu kusacala umnyaka njengemuntu longabalekela kuye. Ngicela kumethula njengemuntu lengathi nobe ngabe yini lakatawuyisho kuwe ukuthi kuze tintfo tikuhambele kahle ubokwenda lokho. Ngicela kuveta ukuthi ngiyathanda lokuthi abakhulumanga kunobe ngangibani labe khona la, ngoba mhlawumbe abengathi lo muntu hayi nami nginelami likhambi ngiyati ukuthi liwayini lakhiwa kanjani. Ngike ngahlola kulabachaza emagama ukuthi liwayini lakheka kanjani, ngakhanza ukuthi liwayini lakheka ngekuthi kwekucala ube nemagrebisi nasavuthwe kahle bese abange magrebisi lahlutekako kuze kuphume lamanti ala magrebisi noma ke le juice yala magrebisi. Uma sekuphumeke leyo juice yala magrebisi bese ke leyo juice leyo iyabekwa indlela thiteni, iyafakwa nembiliso kuze ukuthi kwakheke ke leliwayini. Lenguthanza kola kuthi uthi Maria nobe ngabe yini lakayishoko niboyenta. Ngicela kufunza la evini likaNkulunkulu kwekuthi lithini. Evesini lika 5 noma lesihlanu lithi unina wathi etingcekwini nibokwenda konke lakatanitshela kona. Verse 6 bekunetimbita tematshe letatisithupha khona lapho tihlelenjiswe kahle ngelisiko lekugeza kwemajuda. Lena leyo mbita beyingagcwatshiswa ngemalitha lebengacishe abelikhulu. Jesu wathi kuletingceko gcwalisani letimbita ngemanti. Nawunaka kahle kulendzaba lesiyifundzako kuphelela uwayini, kodwa Jesu ukhuluma indzaba yemanti. Nakakhuluma indzaba yemanti Jesu uthi lamanti akagcwatshiswe etimbiteni lebekadze tisithupha. Angeke ngene mhlawumbe ukuthi leni tibe sithupha, kodwa lengakusho kulokuthi letimbita leti betikadze titelisiko thite lekugeza
kwemajuda lokakuyingcubo yawo. Traditionally leto timbita betisebenta loko kuloyo mkhosi wemajuda kokuthi kuhlanjululwe labo lebekumele bangene kulowo mkhosi lowo ngokuthi basebenzise leto timbita ekugezeni kwabo. Now Jesu usebenzisa letimbita lo ungathi bekungasito tekufakwa emanti luwayini, kodwa letimbita betekugeza ngokwengcubo yemajuda. Bazalwane, ngifuna ukuthi uma Jesu asho lokuthide nobe ngabe sekuyaphambana nengcubo thide loyijwayele, kutakusita kumlalela Jesu kwenda lokho lakushoko. Kodwa uma utawuguma uthi hayi mina ngathi ukuthi lokhu kuhamba kanje, letintfo leti tisebenta kanje, ubonaka ukuthi uma sekushito Jesu labe khona kwasekucaleni umhlabathi ungakasekelwa sekukhulumela omdzala wetinsuku, uma sekushito yena kubita ukuthi ube nemoya wengceku lelalelako lengafaki imibuto noma ilethe likhambi lesibili ukuthi cha mina ngicabanga ukuthi nayi lenye indlela lesingayisebenzisa, kodwa ube ngumuntu utawuthatha ukuthi uma asashito Jesu uthathe lokho lakakushoko wende kona. Ngiyayithanda indlela Maria lakambuka ngayo Jesu, ngoba wambuka angumuntu longasho nobe ngabe yini lokho latakusho lokufanele kwendiwa. Ngicela kusho ukuthi mhlawumbe lokusibambelele namuhla sibazalwane sesibe nemibuto leminengi etintfweni lakatishito Jesu. Sesifake emasikela question mark etintfweni letinengi lakatishito, letinye tato safuna ukuthi livangeli kungazuthi singalishintsha limane lisiphathe kahle, kungazuthi kufanele lisuthishe livangeli kumane kutintfo tihambe ngekubuka kwethu. Ngicela kusho bazalwane ukuthi indzaba yelivangeli akusiyo indzaba ukuthi wena kuya ngembono wakho noma kuya ngekuthi wena ucabangani, kodwa ngicela kusho ukuthi kuya ngekuthi uthiteni uNkulunkulu. Lo mbuso lo ngumbuso waNkulunkulu, nentsandvo lekumele ukuthi yendiwe akusiyo nje intsandvo yanobe ngangibani, nangenhlanhla lembi akusiyo futhi nentsandvo yakho, kodwa intsandvo yababi. Lesithi uma sithandaza sithi njengoba yentiwa ezulwini yendeka la emhlabathini, and ngithi-ke lekumele siyente la emhlabathini the will of God. Ngicela kusho ukuthi umoya wengceku awufaki lemibuto leminengi, kodwa umoya wengceku uthi Nkosi uthini bese wenda lokho. Ngicela ukukhuthaza usacala lomnyaka ukuthi shangazi ukuthi singaba abantu labatawulalela konke latakusho Jesu sikwente. Ngicela kusho ukuthi letimbita Jesu lakathi atigcwatshiswe ngemanti, liBhayibheli la sifunze khona lithi inye lembita beyingathatha emalitha lalikhulu. Ngicela kubekisa kuze ukuthi sibe nesithombe lesikahle. Uma ukha emanti usebenzisa situlutulu, nangabe situlutulu sisebenzisako si 25 liter, kusho ukuthi udzinga leto titulutulu takho tibe tine kuze ukuthi ugcwalise yinye imbita. Nangabe kusitulutule kubita ukuthi usibeke enhloko hamba ukhe emanti lapha usibeke enhloko utawuthela la embiteni kwabita kusiletingceku teungenele lo msebenzi loyo wekukha emanti kugcwatshiswe imbita ngayinye 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 tazi tagcwala tonke letimbita letisithupha. Lokho ngisho ngani bazalwane? Ngisho ngoba lesinye isikhathi sithatha ukuthi tintfo nje uma sesikholwa timane tendeke nje, kodwa ngekhetha kwakhe Jesu wakhetha ukuthi letinceku leti atisebente tiwalandze lamanti titawafaka la kuletimbita. Angathi ukuthi yini uNkulunkulu lakatawuthi yente wena ngumaphi lamanti lakatawuthi hamba wakhe uwathele letimbita tempilo yakho kulelo hlangothi lempilo lapho sewumfishane khona. Kuko konke latakusho Jesu
thatha lokho uhambe ukwente yize kona bongatibuta uthi hawu Jesu wakhuluma ngemanti kanti lana kufuneka luwayini wangakhulumi nangemagrebisi pholta uphuma njani lelo wayini akuhambi kanjalo nangekubona ke kwethu kodwa kuye ngekuthi uthi telo lomdzala wetinsuku noma bongacabanga wena ukuthi hayi phela inqubo yethu ithi nawufuna lwayini cala ngemagrebisi kodwa Jesu uthi cha awasewebe lamagrebisi ake sisebenze nje ngemanti basebenza ngemanti tinceke ukuthi igcwalisa emanti etimbiteni tehla tenyuka tigcwalisa tehla tinyuka tigcwalisa kwazi kwaphuphuma agcwala emanti etimbiteni ngifuna ukuthini ngaloko bazali ngifuna ukuthi nobe ngabe yini Jesu lakathi yente nobe ngabe ngengcondo yakho awuboni ukuthi kutawuhlangana njani kodwa nangabe kushito yena kufanele ukuthi ukwente letintfo tangala ekholweni tibonakala tibula bazalwane atiyakhi isense akusheshi nje ukuthi into longabe usuyayicabanga uyayibona ukuthi wo njengoba sekungwani ke lo akubuye lo munye 1 utawuphuma 2 letintfo tibukeka tibula ngoba kwakhetha uNkulunkulu nawufunza incwadi yabaseKorinte esahloko sekucala ivesi lecala verse 27 leBhayibheli lapho lithi ngoba sekhethe nje kwaNkulunkulu ukuthi athathe tintfo letibulima kuze kwekuthi and letintfo tibona lihlakaniphile la eveni atendele phasi lihamba lapho ke livangeli lethu bazalwane kungako Maria atawuthi nobe ngabe yini la kayishoko niba uyenta tasebenta ke letinceke ukuthi igcwalisa sejigcwalisile lithi ke iBhayibheli Jesu wathi nasenigcwalisile bese niyakha niyawuhamba niyawuvisa loyo lophethe umsebenzi tenda njalo leBhayibheli ke liyaveta ukuthi sebakwendile lokho wamangala lokuthi hawu leliwayini labese libamnanzi kwendlule leli lakucala lo mkhwenyana kanti into yena utenda njani waze wahamba wayawumbuta ukuthi hawu njengoba phela kuvamise ukuthi kucale ngaleli ngazuthi limnanjana bese ngasekugcineni uma abantu sebangeke beve ukuthi kusemnanjana noma kusemnanjana bese ke soyaletha ke nalela kodwa wena ugcina ngaleli limnanzi kwendiwa yini ngifuna ukuthini bazalwane ngifuna ukuthi lapho impilo uva kungazuthi ikushaye ngakhona lisekhona lithemba lapho uva ukuthi umfishane ngakhona emandla kungazosayakupelela lisekhona lithemba bungcono busesekhona ngekubuka kwaJesu ayikapheli indzaba don't rule yourself out uthi mine I'm out and dusted kodwa ngifuna ukuthi yingci nje utawukwenda lokho latakushoko Jesu bumnanzi butawubuyiselwa buze bengce impilo yakho yasekucaleni ngoba wende lokho lokushiwo nguJesu lisekhona lithemba tisenekushintsha tintfo kuye nje ukuthi wena utihlele kanjani waze watihlela waba nemoya wengceko leyende njengoba itsheliwe wende njengoba live likaSimakade lisho hayi ngoba kusho bozibanibani nabozibanibani kodwa njengoba live laSimakade lishito ngisho lani lokho ngisho ngoba semanengi lamaphimbo lakhona emhlabathini sisesitukulweni thina namuhla lapho khona lamaphimbo semanengi kakhulu sekuyakubita ukuthi uveba wena uze wenda lokho lokwendako uma kutawukwenda lokho lokushiwo nguJesu evini lakhe ngiloko utawukwenda ingucuko lengcono empilweni yakho waze watihlela ngekuthi wende lokho lokushiwo live likaNkulunkulu ingucuko itawuba khona ibe ngcono empilweni yakho kushiyana nje ukuthi wena utihlele kanjani kushiyana ukuthi wena ukhethe kwenda labani live ngicela kunikhuthata usesekhaya ulalele nobe ngabe ukuphi kokuthi noma akhona lamaphimbo amanengi kodwa na ungakhetha nje ukuthi cha mina ngiyawukhetha laSimakade ngiyawukhetha kuhamba ngalo futhi lase ulivile lona kube ngilo
leliba ngumjubandzaba ngoba kulesi isikhathi ukhanza ukuthi noma uNkulunkulu asayishido info kodwa umuntu bese athi cha ngivile kona mane ngivile kona kodwa nje bengicabanga ukuthi yenda live likaSimakade libe ngumjubandzaba ukuthi uma sekushido yena sekuphelele akunenzaba ukuthi lo munye abengachamuka athini kodwa uma sekushido yena indzaba sayiphelele. Ngicela kunikhuthata sorry for that ngicela kunikhuthata ukuthi sende live likaSimakade njengoba ashido. Sengiya ngasekugcineni ngicela kusho ukuthi lokunye latakusho Jesu kutawuba ngilokwenda impilo yakho isuke la ikhona khona ibe senzaweni lengcono usuke enzaweni la uva khona kungazuthi uhleli notho kodwa ube senzaweni lapho utawuva khona kungazuthi kulokunye uyancindeka as long as kushido yena. Mina bengaxwayisa ke ukuthi thatha lokho lokushido nguSimakade noma ngabe kuyayincinda inyama noma ngabe kuyayincinda imizwa yakho kodwa thatha lokho lokushido nguye wende kona ngoba kuyawukusitana imfana sekhaya ukuthi uhlale notho uhlale unothotekile kodwa ulahlekelwe lingunaphakade lakho na noma ulahlekelwe bungcono bempilo Jesu lakabuthembisile nangale ukuthi kunempilo lengcono. Ngicela kusho ukuthi nasa uthi hlolile empilweni yakho ukuthi impilo yakho ishoda ngakuphi yini lena sayikuphelele wena umnyaka usaqala nje ngokuphi lapho udiva khona ukuthi hanana mina ngalanga sengikhasa ngemadvolo uye enkosini uthi Nkosi ngiside ngumaphi lamajaka leta uthi Nkosi cha leli ke selifuna ukugcwaliswa naleli ke selifuna ukugcwaliswa naleli ke selifuna ukugcwaliswa kuwo onke lawo leta wakhomba inkosi yiba namoya webungceko uthathe lokho inkosi lekushoko ubese wenda lokho sowuyagcwalisa ngoba iyathi inkosi ukuthi isholani kwakuthi gcwalisa. Ngize ngiyacabangela nje ukuthi inkosi beyifuna vele lento ibonakale kahle ukuthi lamandi aze agcwale aphuphume kuze ukuthi kubethe lo ngacabanga ukuthi hayi kukhona nje kuncane bese bayakungeta ngiko bese kuphuma lo wayini beyifuna nje inkosi kube clear nje kahle ukuthi cha lesi simangaliso lesendiwe nje uNkulunkulu ngaphandle ukuthi kudidiyelwe nobe ngabe yini ngoba bese kuthi esikhala sekuthi kungangena lokunye nguloko nje lokwendiwe lokushitewe inkosi. Ngicela kuphakamisa nje linye lijaka lengathi mina ngingakhuthata ukuthi nobe ngabe abekhona lamanye inkosi lengakuvetela wona nami ngicela kuncika nje kulisuggesta leli ngithemba ukuthi nami inkosi ingende ngalibona ukuthi limgcoka empilweni yakho lijaka lekuthi ingqondo yakho iguculwe lijaka lekuthi ingqondo yakho netinqumo lotithathako empilweni kube dinqumo letisekelekile evini likaNkulunkulu. Ngikushiso yini bazalwane ngishiso ngoba ulala ukhona khona empilweni ngenxa yekuthi ungumphumela wemicabango netinqumo lotithathile kusukela ebuncaneni bakho uze ube ngaka njengoba ungaka. Yize kona kube netindvo letendekako ngaphandle empilweni yakho longathi cha mina kuze ngicabange kanje nginqume kanje ngendiwa ngilokwa nalokwa kodwa iqiniso nje lithi lesinqumo sathathwa nguwe lokucabanga ngalendlela wacabanga ngayo kwacabanga wena ungumphumela ke waloko lo wakucabanga wakuncuma kuze kube nginamuhla futhi likusasa lakho kutawuba kulokuthi ucabangeni wancumani ngempilo yakho noma ngabe bebangabakhona emaceleni bantu lebe bengafuna kuba nemifakela kodwa ekugcineni kwendzaba kuba ukuthi wena ucabangeni wancumani. Mina bengathi nabo ngathatha lijaka
lekukwakha tinqumo takho nekuguculwa kwengqondo yakho ngokwelivi likaNkulunkulu kube ngilelinye lemajaka lotalisukumela ngekuthi uligcwalise nakulomnyaka. Ngoba lokho kutakwenta ukuthi njengoba impilo iba netinsaye yatsite, kodwa wena titawusifika letinsayeya titakukhanza ukuthi cha awuhambi hobosha ugcwele livi likaNkulunkulu, bese kuba ngilo lelicondzisako ukuthi cha uma sekunje kuba kanje, uma sekunje akuhambi kahle. Uthi Davide naye athi khalela uthi livi lakho Nkosi ngilondvolotile ehlitweni yami kuze ngingoni kuwe. Uthi livi lakho Nkosi lisibale tinyaweni tami nekukhanya endleleni. Lokusho ukuthi uma livi likaNkulunkulu lingayitshintshi ingqondo yakho vele kusebaleni kwekuthi tinqumo nekucabanga kwakho lotakwenda kungenteka kukholele eweni, kungenteka kukholele bomnyameni, ngoba akukho lokhu lakathi Davide kuba kukhanya uma sekukhona. Livi likaNkulunkulu ke liletha lokho kukhanya, liba ngileso sibane. Kodwa nobe ngabe ke sekunetinkungu umkhasa phansi, ubese uba nesibane sakho nje tinyaweni takho ukhona ekhamba, ngoba livi likaNkulunkulu isibane. Nobe ngabe awusaboni ikhashana, libe sibale tinyaweni takho ukhona ekhamba uchubeka. Kungazuthi bazala insuku esiphila kuto difuna ukuthi ube nesibane sakho etinyaweni takho. Livi likaSimakathe lingileso sibane etinyaweni takho. Waze wenta konke lakakushoko, iyawukhanya, iyawuhlahlameliseka indlela yakho. Bayawumangala emaceleni ukuthi wenta ngani lona, wekuya ngani. Kanti imfihlo yakho ngilozi nje lelijaka lakho uligcwalisa ngelivi likaNkulunkulu. Le ngqondo yakho uyenta iguculwe ngelivi likaNkulunkulu, bese kuthi letinqumo letithathako sotithathwa ngoba ucondziswa ngule livi likaNkulunkulu. Ngicela kunikhuthata emakhaya nobe ngabe nguphi la ukhona khona kuthi la ungathatha livi likaNkulunkulu ulibeke ngasekunene sakho, uthi lona alibe indlela yakho, alibe ingomba ndlela empilweni yakho, kuyawukwenda ukuthi indlela yakho iphumelele. Lelo themba lebekade selikuphelela, lokho kuhamba lide lobo sawukuva empilweni yakho, lokho kuhamba lihobosha sawukuva empilweni yakho, kuyawugcwaliseka, injabulo iyawubuyiselwa ibe ngcono kunakucala, ngoba Jesu uyakhona kubuyisela tintfo tibe ngcono, ngoba kukho lokumehlulako yena. Ingci nje nawutatihlela ube njengengceko uthi nobe ngabe yini latawuyisho ngiyawuyenta. Nguloko ke lokuletha inguquko empilweni yemuntu, lokutihlela ngalendlela yokuthi nobe ngabe yini lakayishoko Jesu uyawuyenta. Nguloko lokutakusita, nguloko lokutakwenta ukuthi kube nemehluko empilweni yakho. Phandle kwaloko uyawushaya situngeledane, indlela yakho ingabi nengicubekela phambili, kodwa wazowathatha livi lakalishoko Jesu nobe ngabe yini lakayishoko walandzela yona, impumelelo is guaranteed. Ngoba lokucalisa umsebenzi timpilweni tethu angeke asishiye endleleni, utawuchubeka wente umsebenzi sikuze kube sekufela. Uthi Davide samdzala uthi bengimncane sengize ngimdzala, angamboni lolungile ashiywa nguSimakathe ngoba ahlele evini lakhe. Kunento lesiyayisihawukele ngaDavide sithi Davide wakha sinqumo. Nawufunza I think Psalms 166 uthi I made a covenant, uthi ngakha sinqumo nelivi likaNkulunkulu kwekuthi ngiyawulandzela. He made a covenant, wakha sinqumo nelivi likaNkulunkulu. Ngifuna ukuthini bazalwane? Ngifuna ukuthi impumelelo yakho iseveni likaNkulunkulu. Lo mnyaka lesikuwo usipha lelithuba ishito inceke yenkosi yathi lo mnyaka lo ngumnyaka wemathuba. Nali ke lithuba sesinalo lekuthi sigcwabise emajaka ethu nelivi likaNkulunkulu, khona indlela yethu iyawuhlahlameliseka.
nobe ngabe mfana kethu sengigcina ukhanza kwekuthi live likaNkulunkulu uyalikholwa uyalisho uyalibelieve sitha siyakuchallenge ukuthi hanana wena selilive likaNkulunkulu uyalisho kunemandla lasebenza phakathi kwethu lasebenta ngalo lelive nobe ngabe emehlo enyama angawuboni lo mphumela masinyane but ngicela ukunta isiqiniseko sekuthi kunemsebenzi lo wentekako ngelive likaNkulunkulu phakathi kwakho tindlu ngeke tihlale tinjengoba tinjalo uma utawuvumela live likaNkulunkulu sisebenze kuwe ulikholwe live likaNkulunkulu nawufuza incwadi yamaHebheru lithi live likaNkulunkulu alizange libaside ngoba bahlanganisanga nekholwa. The word of God never profited them because they never mixed it with faith. Ngifuna ukuthi thatha live likaNkulunkulu utigcwalisele lona nje emgodleni wakho ngithi umgodle nje ngithi ngoba ngisho lelijaka uligcwalise nje lona nje wena ugcwalise nje lona nje wena indlela yakho iyawuhlahlameliseka. Ngicela ukuthi ukukhuthata kokuthi noma ngabe yini Jesu lakayishoko empilweni yakho ungasaphuthisi vele sengiwo umnyaka wemathuba gcwalisa live likaNkulunkulu empilweni yakho ingqondo yakho igcwale lona ibe iguculwe ibe yisha ngokwelive likaNkulunkulu khona nenqumo takho lo yawutithatha uyawuthatha inqumo letisekelekile evini likaNkulunkulu nanoba ngabe ngomaphi ke majaka inkosi lekulayela wona ukuthi hanana sowuhamba luhoboshe ngala hanana sokukhasa ngemadvolo ngala yenda njalo mfana sekhaya bese uyagcwalisa kuyabitha kuphila kuleti insuku kuyabitha ukuthi kulinge ikhathi lakho ligcwelene kuyabitha ukuthi emgodleni wakho kunani khona nasiyawugcwalisa emajaka ethu nobe ngabe yini inkosi lekushoko siyawukhona kuphumelela. Ngicela ukuthi sithandaze sibonge live likaNkulunkulu. Babe siyabonga ngegama lika Jesu Kristu siyabonga babe lithuba losipha lona lekuthi besingabuketa imibhalo baba wethu omangalisako siyabonga babe kufunza ukuthi kuna Jesu lo menywako empilweni and simemo nasesendiwe Jesu Kristu uyasihlonipha uyeta abe khona. Siyabonga Nkosi Jesu ukuthi awephuthi uyeta na umenyiwe nase umenyiwe natindvo tingahambi kahle uyakhona kutilungisa uyakhona kuticondzisa uyakhona kutenetetela nalapho sesibafishane khona uyakhona kusisita simo siyakucuka bungcono buba khona yingci nje nasitihlela sitiba siba nemoya webungceku wekulalela konke lokushoko ngoba wena you have got our best interest at heart unenhloso lenhle ngetimpilo tethu unenhlelo loluhle ngetimpilo tethu konke lokushoko Nkosi Jesu siyatimisela kukwenda siyatimisela futhi Nkosi nekuthatha livi lakho silibeke embili libe sibali tinyaweni tethu nekukhanya endleleni livi lakho babe libe ngileli phimbo lesitalalela noma maphimba samanengi kulomhlaba lesiphila kuwo kodwa livi lakho babe sikhetha ukuthi kube liphimbo lesitakullalela sihambe ngalo khona Nkosi sinesiqiniseko sekuthi lo msebenzi lowucalile phakathi kwethu utawufeza ngoba uNkulunkulu ongehluleki. Siyabonga nakulesi sikhathi londvolota ugcina umfana wakho babe umqinise nakuleti insuku letibitako umente abe nelithemba kuwe ngoba wena ulithemba lemaphakathe ulithemba lemazulu sesibheke wena Nkosi Jesu kuthi noma kunje sandla sakho siyawumbamba longe wakho uyawumhola njalo angeke siphelele endleleni ngoba singebakho ngoba sibitwa ngeligama lakho sikwenda mkhulu nakulesi sikhathi sisikhatimliswa njalo Nkosi Jesu ngoba wena uNkulunkulu. In the name of Jesus we thank you bayethe kube Nkosi Jesu, amen.